Matijong Chiklonify Kri Troxiarni West Karbianglong Lakha ke thom Jinthong constituency ke parlopon long e lo buyalong pre Christmas ajaimek alira lon pen kita lon pon Labang so ajaimek along ningkang samare chupu athepi ke en pon pen Reverend John Timonga hin pen arna malamate Jisu Kristo amahang ke thek alama puthak than pon lo Bangso ajaimek along aluhiaman pen PKBA amepu sarmen belapen dunmepu jalapson rong pipen chenglok ongdung manpeng kedo kithe kiding atum napen rongara doan chitong bunsi bangso long e lubuyalong kitalon pon pre Christmas ajaimek ingsamjin pen pachun pon lung Kristo amahang kita tarain korpo prang pinitang hongmek akasuru akasingru amai dak kalopku dak long lubuy hawalong pandak singrum pet yang thawli kumriti lepen long lubuy lapar hopha kerja tum mission secretary pendang lok lepen ex PKBA presiden lepen area 2 presiden lepen rok long ni kamera tum dak dhon rembang lepen assistant secretary penimale tum presiden secretary kado singrum pet pen son mailong ason long lubuy asal balong lubuy fellowship na jok nitum hanaton amai kapanglum te pot ana moment ni akeru party Jinthong pen himari rong phar Karbianglong live